vai ho ti dan kan en ton ta mo ti mai turin member ding lai ti boy sim du wanga lo au boy te hun pek na sataka pela thu soi lui te thil dang moi lo tak tak hi thleng ta fo maya mani mo purna thei hil thaka house chunga sapatal hi arem lo mai ba ka he house le mi pui zalo na lian takani house chunga member te conductor ka be sei dan le house om na ken ko tura malak ka tum dan hi ka maiden speech ba ka session tin del thwa hian ka sei china ma se ben kon a lo lem lo hleng ka sia apoi mo ma saber nia ka sia chu member 10 kan soya hun pek kan bo pel na sal tu chin hi ni ngian malak ni se ka ti ni tun china chong warning bell le kan hun top final bell ari nuwa member ding lai tena thu soi kal lai lak lo flow ti boy thei o ma wangin minute ni kanin hak anga chumi nuwa a thu soi ti topa a thu mai lo ni chuan kha member kha a mic helama train kan off sak to don ani avoi khatna a in register nan an hiam ber po cheng sang ni zanga an ngai ta te hi avan to em hei ai tlem deuh hian ti dan a omem sarkarin enge mozat lo tum sakve thei dan te omem ti te kha kan sei duwa old age pension ang te hi engjange tun din huna hian kan labat sak ti te post speaker tin demand samthum pasari na cooperation toy te kan sei lenga post speaker cooperation department hi department poimo takania central lama te po hei hi an da lian via wa kan state a hian kan fan da lian lo em voinia he house zone taka po hian post speaker cooperation lama khai le tok ta miri so pani ta em se thiar o le tu ge han chun zamang khami lak lo kha kan sai fiel lo nga khami soi lak lo khom the ni minute som kha hun kha kan than kha ni ta a mi so kan ti a lak lom thi wa mi so pani thleng o ria thiam nei kan in ti kha nia zok ma ma na lai te kha o le post speaker ka lo me le Honorable Speaker. lalpa hlau na ne na tlem ta ni chu tam tak nia boina to ai chuan a thazok tukin chu thule ha kan nei deuh teang tun sai house proceedings ṭawngchhuak hian a thalo zong in sei lo to view maya tlang kam ti le social media lama house chunga member te conduct in soi borban a lo to deuh anga ngai thei le speaker po house control thatok lo soi om don ta fo mai hi alung sia thak ka ti le a tun ma zong in he house in rel bol dan hian fak a ho thinin a thang moi hle thin India rama chuan traffic hor lak anga soi kan ni thin ani house proceedings hi TV le social media lama live update chua ani nu hian vai ho ti dan kan en ton ta mo ti mai turin member ding lai ti boy sim du wanga lo au boy te hun pek na sataka pela thu soi lui te speaker address lo direct member dang hanin address mai tele thil dang moi lo tak tak hi thleng ta fo maya heng te hian legislator te ta na zom tool handbook for members ina member te omlan tool asoi section som pangana a
atar lam te kha akal chat ani ti kan siat nan le a thalai ka ria a chiar nan le theu turin ka ngen cheu ani member te hian right chu kan nei te mu maya ma se kan siat tur poimo leu chu hang right te hian responsibility akeng tel ti hiani right kan nei ti wanga mani mo purna thei hil thaka house chunga sapatal hi arem lo mai ba ka he house le mi pui za lo na lian takani house chunga member te conductor ka be sei dan le house om na ken ko tura malak ka tum dan hi ka maiden speech ba ka session tin deu thwa hian ka sei china ma se ben kon a hlo lem lo hleng ka sia ka han soi tak member te conduct du om lo tak te khan he house dan le kalphung anga alo nei akal mai ba ka session hung chung atirin officials le mi pui te tan har san na siam fo chin ani hetiang ani ta ka chuan he house zomna tuai thar le wong him turin anhuai miang hian malak a thain ka seta a member te point min remti pui ka be se ani a pui mo ma saber nia ka siat chu member 10 kan soya hun pek kan bo pel nasal tu chin hi ni member te hun man za tur hi ka ron ma sa thlap chin chewa kan pom tlan ang hun bituk kan ni a tun maya hi hiam ngai pui mo a hlo lo hle ni ti chu mitin siat ania member te na kan nem ti tlan ang time limit kan siam zom du lo member kanom ta fo mai hi address tu le a ka sia ta wangin hetiang hian malak ni se ka ti ni tun china chu warning bell le kan hun top final bell ari nuwa member ding light te na thu soi kal lai lak lo flow ti boy thei o ma wangin minute ni kanin hak anga chumi nuwa a thu soi ti topa a thu mai lo ani chuan kha member kha a mic helama train kan off sak to don ani member 10 kan right anga thu kan soi hian hun pek kan ni chunga kan soi zo hi kan responsibility ani adot le chuan member pakhatin phalna hmuwa thu soi line member dang 10 kan ti boy fo chin chung chang hi ni thu soi tura member ka kowin thu soi laya member dangin thu soi theilek lawa kan lo ti boy chin hian house dan akal ani ti siat na thalle mai hetiang thila sen hian kha member thu soi lai right kha ati boy tu khan abo siat sak ti nani house rural na huna tu lawa khoral ania tu lawa sum hun le tha sen na mai ania ramta na kan buat sai na ati boy chin bok ani point mo clarify tura hanzo lok ang te hi chu thil om lo po ani lawa ma se member thu soi lai ti boy sim tum ni om taka a soi lai lo din sek hi thil chun lo le chalo tak ani hetiang hi kan vu zel ani chuan vairam ang maya rorel hlei thei lawa kani chu mai ang ti lo om ta khop mai chu wang chuan hek thil hi a thleng le ni chuan member thu sei lai ti boy zong member ron ṭawngchhuak tu mai kha helama changin off sak an ni to bakang adon le chuan how chunga member 10 social media a mi pui kan play talutuk ni om taka hanset vel chungchanga hian member karon du chewa house proceedings live a telecast ani tak le an hnulama member te chet dan video en theya om ta ka wanga member 10 namdang legislator te ti dan entonin mi pui mua in ti lar le mi pui min tum na tong kam tui tam kan tum tak luata hian house dan kan bo pel thin ni in so ni ta fo maya hey su adjust to hian member 10
eng tiam malak nge thakan ti House Proceedings live broadcast chin hi kan ti tobri mai don em niang House Proceedings record ta na video coverage hi chun zom thawin live telecast bi hi ti top mai ni se thakan tiam hei hi chu tu em lo tu ra ngai ta ila kati soi ti fiana tan thil seng pani khat han soi taila zum khat kha kan member zom tak pakhatin ngam tla ka ming te pon lam ri taila member zom tak khan punguna pusi ngole chunga member zom tak zunram thiar an lut mek nena pungun kha yom lo hlanin simlama mi chumi khami kha kan ti fel mai nia o tia ani la chuan chut narem pain a thalom ati ve mai boka fiam thuala in khatiang turani love cher ron address ra mula nang manin kara in biak fel mai chuga diklo nge yang dewin ngen naka siam kha ni a tin hei hi chun zoma lani fo maya tun mai dewa po member pakhatin in sarkar in ti lowa yang chi te chi tiang chuan in ti wanga lom ti te mani fakin faksu thok mol mol ro han tiang chi te khang in han ti chong kam hi manglo shamila an tin that person in address shamila ti kha anin ngen non le ni se tin zo na le chan na hun abik takin zo bel na hun a hian a zo na zo tamai lo rei tak han soi kwal han pe hel kwala hun rei tak tak khoral te hi thil kal phung ni na lang lawa tin minister chan pual thawalom tia zo na original question nan in person lutuk department dang dai le du lai lain zo te hi pum pel sam a thakop mai tin ke mani ir om chuak nilo polo matanga thuziak ken lu hi speaker mo chairman mo rem tina lo chuan chiar chua arem lowa phalani lowa kan tu sei tu ti fia tu tan kan do ni point cherem tina lak masak tur ni ti po kon soi chin zom a lo te chiam lo hle ni member ten zalen taka kan right kan enjoy thei nan ka thei top ka chua ve chin in ka in ria a chang phei chuan mi pui lama changa dem te po lo lek khopa zelen na kanin pek chang te po om ve nia chuti chung chuan tuang tak le kan ramin ma so na tura tuang taka se so na kal thei na ani be sein member te sia thiamin ngai na laya ka se thiam thei viau chuin jen se bok ani house decorum von himna tan le rural tu ten kan ram tan lok zo ka ru kan rel thei na tan hetiang thu han soi angai ta hi ka tan chuan anuam em lo ani ti min chiat sak karing ati lama ka soi ta ang khan kan house in rail ball na faklo chin hi kan chom nun sam apoi mo em ani kan huna house zom na von hima mun nu hamoi tak kan nu chia hi kan zawai mo phur na ani hi kan house leader du dan po ani le minute som kamang ta a zona le chana khan da som le chon veti top lovin minute som dang da som le minute som li thleng hun kan mang don nia o so pakha le minute som li min se tian te khongain chuan hei wena lom lam demand pani kan soi dona minister zom tak te pilarin pui le pc vanlo ro ta te department chan te anni a pilarin pui department chan social welfare women and child development department in member te lans tui tak min buat sai sak dona chuan health and family welfare department lamin thilpek min pe don bokani tin pupc vanal ro ta department chan agriculture and farmers welfare atangin thilpek chadeu mai organic lamhoi ni ome nge karla shabi lawa kan dong don bok ani boin chu kan minister ten pengwar khop mai lom thu kan sei ni pu speaker kalome
Speaker, tukil zinga serious taka thu mai ron nei chuan ke ma mi mal tak po himin ti thofeng hok mai ti kha kan soi ma satua Zom tak pu Lieutenant Colonel Clement Lalming thangai lo somang. Speaker kalome. Speaker tukin ai opening speech kha nia. Thatki ka lodong song ni na asiata effective yo don ning ka sia ke po lom thu kan soya. Pare tukit ka statement kha tuma TV ka nei lo nia. House chung chang ni kha. House decorum chung chang ni le ร่วมมันสักเทอันนี้ยังเอ็มอันนี้เราตาเสอิงตินเงี้ยนี่เขาคันเจลตากังที่ข้ากันสอนเบลนานี่le zo bel na zo tu member zom tak pu TBC lo ven chu lo somang. Speaker, JD Jangtu Minister ne na ka zo bel na chu ainon quarter thia mek malak na kalme ka khian engzat nge engtiang arangin nge quarter hi sak that le tum ani dan project khakal khawmin kalo sheve dewa chu enge ni a survey te an zo toem engtiang rom han na siam nge ni rom han na hi siam zo to niam ti kha ka zo bel na ni no me le zo bel na zo tu member zom tak pu RM chakma lo somang. Speaker kalome JD Jangtu Honorable Minister na ka-jobel na su. Kamulanagar town hi census town declare na turin ang san nga ma lakan ito. Ti tumna omem declare tumna omem ti ka-jobel Le JD Departmental Minister Pulal do omelos. Le tunachon business dang akan kalanga official resolution akan kaldona ni. When here official resolution pakat kan na ya resolution na ito to School Education Department Minister zom tak Dr. Vanal Sanania tu na move to rin lo somang Speaker kalome kan ngem hotanga schedule of the Constitution of India Mizoṭawng hitel tura mala ni rose ti hi adopt ani theinan na movement phalsak turin nama kaltlangin he house om takhi karang nge ne ole tikha kal minister in a resolution aron putlu thu house aron sila ngai tu sakturin adopt sakturin aron nge na sei ho ngai kan tiam schedule chung chang ani a minister pulu tu khan kho en han sei za de lek sela in lo som peang Speaker kalome khan movement an phal sakta Speaker he 6th session of the 9th Legislative Assembly hian he resolution schedule of the Constitution of India Mizoṭawng hitel turam hala ni rose tiang deuh chi hi sa zwa som kwa pakhat March ni som ni pathum ma khan puar moya khati hunlaya vanwa constituency bial to MLA he huna hian alo pulut to heta hian mi pasarin thu soin kan chief minister hui pani pulal than hola khati lai chief minister le pu zoram thanga leader of opposition ni lai te point takin an lo thlom nge ani he resolution hi boy pui chun zom khal nin ngai ven a hlo hle tuna hian enga ti kher nge resolution aron lu amma mi porin thei mai lom ni ti zona om karinga amma mi kha kan thai chereng reng lova 8th schedule to the Constitution of India Mizoṭawng da ani theina tana kan nor chak le zual theina ante sarkar beng kan deal me kahi alu nat le zual nan an ngai tuana alu tam le zual nan te news media po han enula nimina tangkhan coverage om to chu tiang chuan nor na achak le zual theinan ti in resolution hi putlu ani kum sang kwa som sari panga khan Mizoram Legislative Assembly chuan Mizoram Official Language Act
1974 chu pasin gazeta ti chuaka rei tak ataka man ani lo nuwa sanga skua somriat pasari august ni som panga kha notification ti chuale ania official language act ang hian Mizoṭawng man ani to turani mana theini ti ania tin sarkar masa khan kumsang ni som ni pakhata khan circular ti chuakin notification lo omto notification omte hi Mizoṭawng in ti chua le turani ti in thu chu aron siam ve le ta a ko speaker India ram dan pui som pasari na hian tong pombik official language ta langin article zathum somli pathum na tanga zathum somnga pakhat na ti khan aron chai tabi ka aron ta lang bi ka constitution top lama khamika inhoi khan schedule aron siama schedule pariat na khan India ram sarkar in rel bona le ro rel na tung man thei bik official language ata na than tong somni pati atira som pali ani atuna somni pani talan ani ta ani kan soidan be ra chuan India dan pui e schedule ti ani ta a he schedule a hian India rama nam lian deuh te hian tel andil na sakhop maya tuna hian tong somthum le pariat tel dil na oma hengti hi avai deuh thoin state legislature bilemo resolution panga nor ani ko speaker Mizoṭawng e schedule tel ani chuan heng ham thatna te hi kan nei thei dona pakhatna chuan India Parliament kan MP 10 Mizoṭawng in thuan soi thei to anga chiang le fia le zualin mani tong ngein del hitlanga kan ayo ten thu an soi thei to ang tin apan hina central service hemi IAS IPS IFS le adangte service dangte hian means exama Mizoṭawng in kan thlai ten an chang thei to dona Mizoṭawng mang thei te tan all India service mo central sarkar noya nadilna tlina olle zualto zok donani pathumna chuan Ministry of Education noya hian National Translation Mission oma NTM hian e schedule atong om manga lekhabuzia te tong danga le aboi pui thina he lekhabu tha tak te hi tong danga le kongana satakin kan lekhabu tha tak te hi tong danga le konga na satakin ma ala theidona hi han Mizoṭawng tan masonna lian tak a thlen thei kan be sei ani tin apalina kumsa zakwa somnga pasaria din National Book Trust noya hian book club sing sari sang hi chuang omto in lekhabu pho chu run puile seminar te an bot sei thina NBT hian tong sang lekhabu ti chuakin Mizoṭawng po atel ve a e schedule Mizoṭawng tel ani chuan na sale zualin kan ziak mi te tan kong in hong thei dona NBT hian angai ven le sual don ani pu speaker atoi zong in hanti to mai la heng Sahitya Academy te Central Institute of Indian Languages te Technology Development for India Languages te hian na sale zualin Mizoṭawng tan ma an la thei to dona award te le thil sang le lin konga te zirbing na konga te ma milak pui thei don ani tin parliament Mizoṭawng atong le lin angai to don awangin mitam tak tan na dona chu ba ka chun AIR le Doordarshan lama Mizoṭawng manga program tamzok anei a thei to don awangin e zonna konga kan thlai tam tak te atong le na konga te khatiang anin manna apui don ani po speaker e schedule Mizoṭawng tel hian ngai vena hlo na rei to hlea kan political party nei mek te hian manifesto kan da zel homing ka ria kumsang zakwa somkwa paruka woime general conference ngopa aneya khan Mizoṭawng e schedule telani theinan sarkar chu mala tura tra anti na resolution po central woime alo pass to
tin NGO lian tak te MUP MHEP Young Lai Association Mara Youth Association Young Chakma Association Young Bro Association te Zirlai Paul MZPMSU Chakma Student Union Bro Student Association Ma Student Association Lai Student Association Mara Student Organization Bom Student Association Pang Zirlai Paul Ranglong Student Association le Siam Sin Paul Pi te po in Schedule Mizoṭawng da hi anlo support to Mizo Language Development Board te po hian mi tan hian asangin anlo kom to bok ani tin Sarkar masa khan Mizo Language Development Board Bill sang ni som hi pani kha he house hen pulutin pas pui anlo ni to February sang hi som hi pathum khan Mizo Language Development Board Office su hon ani le he board hen na sa takin Mizoṭawng ti mason nan na athoka Schedule la Mizoṭawng tel ani theina ta na boi pui tu mu mal tak nein task force te adin chhota resolution hi athara pass ani chuan nichina ka suyang khan news coverage kan nei thar dona boruak thar kan nei anga Central Bank athleng dona chuan khulama Schedule tel kan dil na hi ati chakle zualin kan ringa he resolution mang hian na sale zual mala ani thei kan be se ani ti chuan post speaker he ka resolution Schedule of the Constitution of India Mizoṭawng hitel turam mala ni ro se ti hi in soi puya mena da pui ngei turin he hausom takhi karon nge ne kalome ole he lai ta zo da ka na hadin zo lokila to an official resolution Schedule of the Constitution of India Mizoṭawng hitel turam malak ni ro se ti hi again zo ngai dan ni kan omen kanam lo ni na langa hei hoina minister pani demand kan soi dona nge ni kan du dan le hausin soi ho chalom soi ho kan ti nge cha kan ti tlang thawa I pas mai la kan ti nge nia ve lama tangin chuti zat ti mo ding lama tangin chuti zat ti mo nge ni kan ngai dan le Ronda kan siam hal ale han ron dua tuna kan mu dan ang khanin aton tonin kan rem titlang tin ministry kal to jong jong pon an lo rem titlan ne wangin wana hian soi ho ran palovin LOP le house leader te hian an ngai dan soi sela anem nge the mai lo mi ti kan ro ni Speaker resolution takan ya spot tu omlowa dat mai kha ku I do ne kam ni khatvel chu achat ja kha kan spot ja kha soi veila minute ni thumvel tal ti kha ron rot ve nge le kam ngai dan kha kam ngai tha hello pi le house leader in soi se chuan resolution 19 went up set thamai lo mi ti kha oma pakhat le chuan in isai sim tem u ti kha om deuh boka nge tha kan ti le Speaker apoi moria va he thil hi rei pon ni chuang lawanga engam bo kam ni kha than soi khani maya helama tang point kan soi chiam po khading chuang lawa kan support don tho tura chuan kan be sei thova ne house a thon record te po hi kan du ve theya katia ti te top lu tuk lo deu kha thalo mo rei kan phang chuan ka ding lawa ole sei ho sim chu thai ti khania ma ro chu nia rot na hlom tak ka chu om che lo na I tin kan ti ang party tin IO te hian pakhat te ten soita sela LOP le leader nen atok thei mai lom ni demand soi tur hi arei le don sia zan lai kan thleng ro ang ti hlom dewa ti kan rot ve ni chu ale acha kan ti mai all party angin kan in so manga chuan leader of opposition le house leader kan so manga chuan resolution 19 wen ra panga INC legislative party ayo in members of the pusi ngolian chuan so mang
Deputy Speaker resolution này tôi nó move lại cả thế mà medical check up cần này để lúc rất có vàng cần suốt rất có mà rồi sự lại hi là cần ngày khác ta cần khan cần hậu tụi mất xả tiền Mizoṭawng schedule tel ve na tur sa zo sung kwale pakhada te khanan lo he house sign lo pass to ni a mar chu veni thengin la tel lo bani ti kan thia voina thar tho le ani hi alom ka ti a he sung kwale pakhat sarkar hi ka kan ngai thak ta kan khan senior te numa congress sarkar la ya ma lo lak to ne congress party chuan hei chu tha kan ti a voina pohen kan support a tu ti rual chen la hi a schedule of the constitution ti hi to the constitution ti jok adikem o kan ti ve ani chu a schedule to the constitution of India a Mizoṭawng hi tel tura malak ni ro se ti hi sixth schedule to the constitution of India ti te nia eighth schedule of the Constitution of India ti kha nakina bill ne tuin a hello berturam hangkan ti ve ringotani chu ku speaker helai voine kan resolution hi chu soitam bak po ngai in ka hello hemi hi kan tel the chuan malama kan zoram kalzel tu le Mizoṭawng kalzel tur tan po mason na duom tak ani Indian kan nia kan trong tel ve talo top mai te le khovel changkang so zela he tong hi in se hemi eighth schedule to the constitution of India tel ve ani chuan mason na ra bi poi mo tak thang thara zel te tan po ani chawang ti kha chiang heng kria support ani ti kha toy tengaron soi ne soi ri phal to silo toy te ten soi zel to mayang minute ta mi sei lo tum chu a lo bom hle mai takin statement ka siam khanin thu noi zona la chana he kan BJP camp le kan INC camp te zona pakhat ba khan zot lo statement ka siam wang khan chi ta mani ka ti dewat police te po hi visual tan lo visual lo ta zen lo sin ma le lo ta sung su se ti kha kan sa non ni ta se kan leader of opposition le kan house leader ten seitur an nei chuan an du chuan ti tiang e an seitur kan so mangal kan leader of opposition hi warning bell hi minute nga kan da anga chuan last bell minute sari tiang ti chen lo so le kan leader of opposition Post Speaker hello me voina a schedule of the Constitution of India Mizoṭawng hi tel tura malak ni ro seti official resolution lo lut hi ngai to na ti thui khop maya alom ome ti zawa ngai to chan lom om takania film khurna tur a phek le lam han keu ero chu angai tela a mai ro chu sarkar kal to sang te a kan malak na kan ram kan namta na thatura ngai to na a atam zok ten kan lo luan pui to thina chu ei schedule Mizoṭawng tel hi chu akong izong te nga ti hian kan mi ma sa te tangin man lo la to a chuwang chuanin sang khazakwa somko le pakhata te po official resolution ni lo ma seng private member resolution po he house hian lo adopt to a voina hianin at chak le zona turin sarkar resolution a lo kala hi ti om tak te po ani theya a that na kha kan soya ke asir le lama tanga han soitel sarkar in kan adopt a hemi house in kan adopt a kan bosi chho huna kan film khurna tur lam hi claim han soitel kan du'a chu pakhatna chuanin 8 schedule tel nampui kan lo ni to a parliament a kan chong te a kan ti theya UPSC exam a po kan chong te kan chan thei hi chuan kan tribal status sa voina special provision sa enkol na kan ni tam tak te hi he kan in humim na bang te po hi reivak lawa hianin e khai nam puyan nia e sidula te po an chong te po om tolom min tiangim chung ko nga chuan kan inner line regulation kan nei mek voinia la enkol de le hum hal ngai kan ni na te po hi
schedule khen ha engkim kan chong om to nu chuan kan nam him na kan ti te po hi adir thon phangem tin voin thenga income tax hoten ron lu tumana satakamin boi min ti la ya tribal kan la ni na te chutiang te wanga kan la him ram na hi chung huna chuan din muni der thong em ti te hi a phek le lam keu te langai ni he house sian lung rual taka kan pass a that rual hian chu ngai tu na nei awang chuan zirlai pol mzp ten rei tak hemi chung chang soi hian ke ni minga thoi tu kan ni lai po khan betam takin an du lai khan ala zir china thalo mo sarkar hian zir chiang tu te se ti khan kan soi thina ni a mai ro chu ei kathira e schedule tel to ho ka en hian enga tinge kan chen om kha se ho te hian e schedule tel hian la dil lo na ka ho na ka mi se pu e schedule tel hian tingan dil lo o ka ti li sa hian ka ena e schedule hian kha si hi om tat lo ni e chung chu ania tun din huna ai atel to ho li si ka ne ya kan ena a om lo wani tuna te la hian ma se bodo ho te an oma khulaya asama ko asami ste po om to a chu tiang vel chu ania hil thir hi en deu lek chu anga in ke khia ama ero chu kan mi thiam te tin kong sanga vo india kan rual o em na kan nula tlang wal service lian tham all india service kan lu thei lo na chan tam taka po hian kan nam tong nge hian en ziak thei se chuan a khoi son set tu po kha mi zo ni ngei do na ayen dik tu po mi zo ni kha ngai do na chu wang chuan all india service ate po kan lu thei na tur le kan rual o na dc level ni mo chief secretary level a po kan nam om nge se kan du na te kan dgp te po kan nam om se kan du nang te hi a chan na kalkong ni thengem thil tam tak kan du kan ti don hian aman pek then angai ve fo ani ti hian min convince engle khole hi lungrual taka adopt ani hi chung ke pon kapom thapa chuti rual chuan he kan duang hi local don ta che tu po kan sarkarang film khuna tur tuna kan han soi then khatero kha chu kan nam him na tur la hi ngai to tel zel hi angai mange ti chungin he schedule Mizoṭawng tel chungchang kan han soi ho po hi han adopa kan bozi chona ko nga po ama khan private member resolution ania government resolution local chon achak le zol de tura ngai ta ila chutianga kal chuan in kan india sarkar lamatang po in ei hun thang sanga an lo tel to thina 21st amendment ate 71st ate 92nd amendment ate khanin e schedule hianin chongan lo tel bel to ni chutianga amendment masabera Mizoṭawng tel ani theina turata na malak na hai hausin lungrual taka kan ti thei chona lo om ngotang hello mame nge kan house leader in seidu nei chani lo somang speaker hey tunkara chapchar kut kan mangdona tunkar chung hi chu nam in che turin min be sei ani ome kha kan member te hriata sen chuan kan hre lo pawni mai theia ni lai ni chau ni lovin tunkar bik ani chu ten voina kan thukhel chiang kwang tabhmiah zir bing na te ne ron chop chuak tu kan rin rol ber hi mizo language development board te ania an thokrim khop maya an chunga lom thu kan soya ten awarding kha kan resolution hi elai house sign kan rem ti tlan chuan kan modify fowa mani loka po kan tia chuwang chuan of the constitution nilovin through the constitution tikhachu a constitutional language zokin karinga khatati danglam kha ke po that kan ring ani ten tuna kan ngai thak ta ang khan kan schedule tribe ni nate a khoi buang em han ti lai kha Schedule Tribes Order 1950 aoma kaka Schedule Tribe kan ni na ber chuani a kaka ngai rengin Indian Independent Tiranti kha ala oma maro chu ai Meghalaya state an han nia 6 schedule hi an Kengzuya District Council an la nei renga kai ni chu
Salai ADC Pathum area chau khasik schedule area lo ni ta laya hi chuan har sanna kan la to thei hi om mai om ngo abik takin municipal area phe hi chu non tribal area ani to ni chu wangin in thana po an contest theya kan mayor po ni thei to a sum don na kan khwa khir thei lova katiang kha ani khwa to maya hei hi chu reintroduction of district council for the whole of Mizoram state ti te hi par ti tin hian lungrual hian in angai tu zirbing tu hi in siam taila lungrual kan ti le te la thangem ti te min ngai tu tir ani ole ngan hian angin sangkas ko sum ko pakhatan lo pas to a kami tumpo khan voin ang hian lungrual takinan lo tia kati lion leader of opposition Puzoram thangana atong kam man phei ka chu ei hi India ram in pum khatna ta na tilpoi mo takani alo ti hial ani amaro chu anhan the thak khan Ministry of Home Affairs in tun hun tan chuan hei ngai tu kan tum ri love tin anon chan ta ka wang khan voina hian athara kan ti le alo ngai ta a emi ngai tu tur hianin president hian article 344 noya hian commission adin thianga anding me ka chu commission din chu parliamentary committee alut le turania parliamentary committee hian lok sabha tangin member som ni rajya sabha tangin som member som thum an oma chu mitangai tu chuan tu na hian deal na dinglai som thum le pariat a oma mania kan central Waimet home secretary anjuk biak tum khan hei hi anjuk soinon le hial khani a ta chuan khami parliamentary standing committee khan angai to trap to wangin in ti don chuan ron dil fat ro in tel lo palang ti khan aman mo thak tu an ron cha awangin voina hian kan BOC te thut lai po kan thelu man lo kan han ti chung ta a kan riat tiam tlan kan base ya ti chuan hem ya deal zinga hian khasi te po an tela tuna hianin an bei ve na sa a tin Manipur lam te phei kha chuan kha kong zo te nen na sa ken an bei thin kha naga te ro hi chu trong common language man an nei lo wangin han deal chi po an ni lova arunachala te po khotin deuh thoan in China dang lama an vegetation dang lama an trong dang lama chu wangi Hindi khu le lama chuan an advantage ania common language an mang thena an ni tan deal angai lo ani tin India rama hian nam lom pathum trong lom pathum mang Aryan le Dravidian le Mongolian kan omani Aryan le Dravidian te hian schedule an trong anda to kaini Mongolian ho hian kan la nei lovani chu wan chuan kan nei ve hi a hun to a kan trong hi Tibeto Burmese angai ania hemi kan trong ang Tibeto Burmese chen chuan Tibeto Burman ten tia khowela hian he trong mang hi nuai zale somni le panni kanoma chu khovel trong lian zinga hian za pakhat 0.01% ani tin Mizo trong hi sang ko som sari palia official language a heta puan aloni to a tuna adil mek som thum pariat zinga hian official language pakhat ma antil lova chu kan chuan lam thatak atling bok ani ten Sahitya Academy hian regional language a min recognized to a award engemazat kan dong to a hemi hi kan lo ti chuan tuna Mizo trong kan ti a hi Mizo trong chau hian ni lova chibing trong te ne na zuk tham khom feka khate ti hausak tum khania hemi chibing trong dialect kan han tiang te po hian hemi nuai hian award andong ve thei to dona tin first fully literate state te kan lo ni a om ve viau to a Google translation a hian trong zali le som kwa zani le som li le pakwa aom to chung zinga chuan kan tel phato a tin Linguistic Survey of India hian trong mason mek rising language thriving language anti zinga hian kan tela hemi kan language development board hovina India ram state frank le Myanmar te Bangladesh te America te khovel mun frank franga Mizo trong mang zat hi anron chiar chuak veka tuna hian khowela hian tuna Mizo trong kan ti hi
mặc ta đuôi ni lệ nuôi thumin kan mang me kan chu vai Mizoṭawng hi ate lo ani ate reng lo alien ani ten Assam hian HSLC thlengin Mizoṭawng zirnan siam toa Meghalaya BA thleng Tripura hian high school a ten Tripura University hian certificate course alo peto boka Manipur a hianin college panga a elective subject ni in BA thleng zir thei ania nehu hian sangkha kwa som ko pasaria alo pom toa Pachung University College hian MS zirna sang ni som pariata Mizoṭawng alo nei toa ikfai hian sang ni som ni panga anei le a MZ iwa hian PhD degree thlengin Mizoṭawng alo lak thei toa ten kan sinot fry to the point rule antia rule anti thu hi kan Chief Minister ṭawngchhuak puzoram thanga po anlo soipui to ani tin Mizoram Law Commission in rule antia MZP le anwaya in affiliate ho zong chi bill zilai pol zong hi a pariat vele mani ani an tra anti vek an pom vek ani tun ma kha chuan MZP hian chi bill an nuaya in affiliate ho mit mei an venga chuwang chuan reservation claim an ne tu nai roi chuan an pom to ania tin MSU te point an poma Mizo Academy of Letters in Trulantia Mizo Writers Association in Trulantia Delhi Mizo Zilai Pol in Trulantia Mizo Literature and Language Teachers Academy in Trulantia tin Mara Iute Young Lai Association te YMA MUP MHEP ti zong in Trulantia ti chuan pu speaker a hlok na kha kan ngai thlato ka soinon lovanga ama ro chu tlem kan bel du chu 8 schedule kan lo chuan kan thon thu le a kan Mizoṭawng le khabom ang reng hi khovel trong mang hian na sa takin warzok in le lin ani to dona chuan khovel hriat min hlo tir don ani the National Book Trust hian 8 schedule mi ho hi exhibition ati sak thina chunga ti chuan exhibition a kan telve theyanga kan trong alo dar zau zel don ani ten tuna hian Central Institute of Indian Languages anti hian Mizo le khabu tam tak ala khom to a chung te po chu worle zola kalpui thei alo ni don ani ten abadang khachu kan soi to a kan soi le du pakhat chu Mizo na thak kan han ti zinga alamri ka trong sang de ber chu mara trong hiania mara hianin consonant hi atopa hian an mang lo ni man na chuan nei nan mang kha te ni chu wa arik dan adang lama consonant da chuanin arang mang lo reng ni antinan palak kan ti kha consonant ke kha ni chuan an lam velo pala an ti ni chu tiang zelin tuipang te po ti pa an tia eng kha an lam rita lova tong kolong kan ti te po nge tu kolon ti ni chu tiang chuan a consonant khan lam ri lovani tiang chuan in sia hatla an tia sia hatlang ti na nia tla an ti maya kha tiang khanin handa chuan in a rang chuang mia lovani mara tong hi kanin lai em tho ani ti chuan zoi in common language sia piang dona in bar chen lo common language in ti lui chi pon lo ma hemi h schedule lo om chuan heta kan trong sang kan hado te pe chu poi trong de vek zo kan ni kha ti khan kan form khom zel nga pakhata khanin a thalai le alam nuam piang ka chung nung zel nga survive zel nga ti chuan kan trong hi alo house to la kan vai kan pom thei hi alo om mai dona tin hemi lu sei trong kan han tia trong upa kan ti hi kan thian te kan chi peng ho trong a hian trong upa ni reng lo ni lam kan tia lam pui de kan tia trong upa kan nga ya kong kan ti an ni chuan an mang lo kha tiang khan ke ni trong upa mo kan ti hi kan u nau dang te hian trong upa hian an lo mang chuang ho lo tiang chuan in ati ra chuan trong khat mang lo tla sang ta kan ni ti hi a chiang via vin ka ria Mandeu Khan chura thon thu ka release a Chief Minister in a chura thon thu han le lin te chuan han release te chuan tia kha khan kan namin pum khat na siam na sem em ni chura thon thu kan lo nei vek ani
a ming a sang mai mai ni chu literature min phur khom tu chu anita to na hian Manipur lama Mizo Integration Council allowing ta chu ta chuan a ho tu te chu he Mizo trong kan ti trong thiam mang lo pai de vek an ni man nian lo sin kanin koma chu wang chuan he trong hi ti hian kan pom tlanga kan sava ya kan trong sang ne hi ta hian in kan fun khomanga chu common language angin aron chuak don ti na ani heng te hian lu na tam takanin ka ria chu wangin nungrual taka kan pass thei tur hi lom om ka ti he point kan thlop ani alome ole tuna chuan resolution nei tu Dr. Vanlal thana soma han wind up sila adob rondin hal sila thange lo soma Speaker kalome kami paruk line resolution thop zongin min soi puya in zawai chunga lom thu ka soi ani kan house leader khan chiang takin aron soi fia hemi chungchang hi a hmain kan move to boka in soi bel vak katum to lova amaro chu house ko ta na lom tur tele alonga thatu tur tena an lo riat chile so nan toite han soi bel lok dua a schedule hi voili amen dani to anan hung ber hi sang hi som pakhat ania oria ti khau dia tia thlakane sang hi pathum khan tong pali lobel ani to kan soifo bodo ti po kha khati lai khan sang hi pathuma khan tel ani ten criteria siam tumin committee din na lo ni to tum ti lai an lo din to ko ru ka le sang hi pathuma khan ashok pawh committee ti le sidakan mohapatra committee din ania a criteria alu dan tur kha siam hlei theilowin a omta a hmami te lo lu dan ne na ngai to a har te po ni nge criteria mumal kan siam theilowani anti ta ka chuan kil tin atangin deal na aron lut chhota ni na hriata tuna hen somthum le pariat tong somthum le pariat ai chia me ka tin angai angdeu sarkarina abeng khon bi ka khachu state legislator ina tena an pass kha ani in fiatania tuna pon i putlu le aloni chan pakhat po hi ani tani tin school curriculum an telveka heng state atong om somni le pani te hian curriculum an lo telveka wang te po ania chuwang chuan keni state pon kan nei to state danga po milom han sak to poka sta chuan criteria mumal om tak lawa chuan anor chak chak ang zong te po nakal titia Manipuri te bodo te po bodo movement ina akentel pakhat deuro ani wang khan ti khan anan ti ania anduang che ero chuan a chok lo ni na hriata eng po ni sela thei top kan chhuatlanga khulama zin huna te ma helama tang te pon lekhain kan zuyanga chutiang chuan kan boi puyanga tin po speaker he thil boipui hian February ni som hi panga thama samai khan MLDB te task force adina boipui turati ania committee member te an nei chawanga hemi mang hian task force mang hian zui ani don ani ti kha he house hian information atan kan ta lang vele du ania sarkar kan nei to ten thei to pin an lo bo zui to tuna kinin kan han pulut vele chau ania kan tang tlanga a that na te a film khurangai na lai te po kan leader of opposition in ron ta langa khang te ho ngai to chung khan i pa kan lo la chho se lang ti kha kan soi du ani tin ni china kan member zon tak pusi ngu len chung an ron soi kha dik chia a lekha ron chua khan khuyange kan thelu na lekha ka tia ka PS po kan hanin dila ke ma nge pon kan ena kan lekha thelu a khan petit error alonia to kin zinga po ZPM legislature party kan ngai to ho na po talan ania anon soi chho lem lo pon a minister in hei chu talang sela thang kan lo tia member ten chik takin kan ngai to tia chianga alomom khop mea kha ke pon a thra khatia stiang chuan he resolution kan ti danglam tak chuan a schedule to the Constitution of India Mizoṭawng hi tel tura malak ni ro se ti hi
kan vaya kan poma he hausina min adopt sakturin karon ngen ani Oleh kan minister zom takin official resolution ron putlu adopt turin house aron deal ta a resolution 2 8th schedule of the Constitution of India Mizoṭawng hitel tura malak ni rose tiania members zom tak sai tu chan katen 8th schedule to the Constitution ti turzok ne lo mo ti te omboka helai off le tu hi chu kan mi thiam ten nakina lo da rem mai tur a condition nang deuh khanin kalpuita ila tu ga dik zo kan i point kan mi thiam ten an han tianga tu khan da mai mi se o follow dik zo kan i point kan mi thiam ten he dik zo kan ti pon off khan lo da ni ta mai se chu tiang chu na tha kan ti tlangem kan mi thiam ten oma dik zok su an satura ngai la le tuna resolution adopt rem ti piang in rem ti ula rem ti lo konom chuan rem ti lo ti ula ale kan minister zon tak dr vanat hana official resolution pulu chu he hausian lungro takin adopta ani tu speaker kalome